Yeguso ewo Dumasua na ye o Boga TV na oguso a wo hwe no na sania yehunu ewo ye chi no Nana Akosua Asor Sika Brayie Sunyani Mahima onene ne dom na wo mo eba no na chese bibia da di pefe se dwumadi a ekoso wo Dumasua no nananom nso ene nananom ya adwene esan se Nana Hima nso eguso a ya wo prapra kromu siesie kromu ma ne nyina koye enti no yeguso nananom yema obibiara akwaba nti nana onene do madu hanom no fefefe ya dwumadi no ekoso hanom nti so hwe ya na chese yene Sunyani Mahima ena edi ahyiamu no na chese bibia akoso kama o hwe ya on YouTube, Facebook ena Facebook so TikTok we Old Boga TV and to ba na wa subscribe na wa share na do comment so atuso na bibia akoye we Dumasua Nana Ayebiafo Jnana eni amapa o yesem nkoso himne no ena Nana Hima enso de nani bunyam aba beta kire bia Nana eba beboa madwumadi no aye enkoso Nana abo no homode yi papa ya eba na honidie ene mputu kwaso a bibia akoye ena ekoso no nananom esre kwan afira chiame eho na sakwanya bamu a Nana Hima mechire Nana Sunyani Mahima ede nanimunyam de nsakoto ensayem ama odene ho Dr. Afram Brempon Suma Mahima ena finso odene ho mechire Dr. Ajimambadu otosumiru Nana ono ne doma Mahine ono koyanso ena president Edmabuno Regional House of Chiefs na omo asre kwan na achiame nso amakwan enti omo ko na wode nsa akoto Nana ensayam enti sa na eti achiame no ebedi animu na fei bibia akoso kama enti sa na eti Nana Hima achiame ena wadi animu a oko na wakosre kwan ama sa kwanya bamu a aha na sa kwanya ho enti obetimi akoachia Nana Hima no Sunyani Mahima prekope Nana Akosua Asor Sika Brayie Nana nimbia waso na opese Sunyani so konenim sania eni yehunu ewo Dumasua no enti sa enetie aha Old Boga TV yes enti sa enetie Nana no mo enede nsa eto nsayem no boko Nana echia kira hene Nana mintafari na ode nsa to nsayem no waduru osagefo anim ya wode nsa ato osagefo Dr. Ajimambadu ensemu a bibia akoso kama na sania amamre kire no Nana no machiame nso ena de nsa eto nsayem no enti bibia akoso ha no kama yeah live on Old Boga TV ena o share no ba na wa subscribe na do comment ato no wa share page no ama oni anso ehunu bi we nia efe ye ka nananom echefan wo mpuntuo mu a na chese enie osagefo Dr. Ajimambadu ya otosumi no doma mahene wa bokwan no amani nuanom nyina na msubia edi mpuntuo pa ne beba Nana Akosua Asor Sika Brayie ena uhunu no in your picture ena uhunu no Sunyani Mahima fefefe ena uhunu no a odi ensa eto ensayem nananom anim enti oni yakoso entina Old Boga TV, Facebook, YouTube, and TikTok. Yes. And Akosua Nana, and I didn't any munyam, Echa and Domino. Nana Dumasua Traditional Council for so Akachi. Na Wakosia Nananum Edin Satu Musayem. And it is and I ete or her Sunyani Mahima and no sure and it is Nana Akosua Asor Sika Brayie and I watch Nananum Dumasua Traditional Council listen so mufe and I yabe Nananum Nasu yabe womo ena obibeka se womo ahostu ye na so womo achi nyina na bi womo ma ya akwaba enti Nana na ugu se wachi Nana Dumasua Nana no edi nsa ato mo se kama yes so Sika Brayie yes Sunyani Mahima no enti ahanso Nana no ma wo Dumase #1 Traditional Council Nana no so ye bia na former pa enti Nana no masre kwan ma chiame amakwan se
Nana Hema betimi den sa to nsayem esi Nana Hema so etu anamo a o tutata hye na hene ma Sika ko fefe na mochia Nana odin sa ato nsayem kama ama esia Akoso yes Nana ena uhunu Nana no ena odin sa ato nsayem sa ena etia sa ena etia Akosua Sika Brayie Brayie Obaye Nana Brayie Sika Brayie that's ya Akoso kama we old Boga TV and our hair Nana fefe what is eto and sayem Nana ma chiame amakwan so betimi achia Nana Jnana Traditional Council ne peniko free Jnana eba yenso achia wo mo fefe ama bibia aye akono we Dumasua Nana Jnana Ayebiafo Jnana Ninti ene ewo hai na yantia Nana no so a free damango ba ye no omo so ewo ha we kasena nankana wo mo free kasena nankana ene ba ye o northern region yes na Nana edinsa eto omo se fefe na sese sa ene tie Nana Sunyani Mahima Nana Akosua so Sika Brayie ene ne dom ene de ensa ato nsayema wo mo chia Nana nom ene edwemu afo nyina Nana bibia so Akosua dia Sika kama Brayie the second a celebrated educationist Nana ene etutu tata ba na wa she oba ni monyamfo abasa odi etutu ntoma e chance bonoman kama ya wasi oyi efe na ahuka ewo haro manti wo hwe ya me pacho bomodi na subscribe wo share ya na document na to ho na chese bibia Akoso fine we Sunyani Mahima ena ye ne no edi nchia no tumu se obia ebo na baso se na ebo no ho emodin eni tu baso na bomodi na wa subscribe na wa share na wo document to ho na bibia so Akoso kama eni ti efe eni entina abrina na yedenia Akoso be alive edi ebebremu na mahunu nia ewum oh yes Nana Sunyani Mahima obia de na hodi ehyimu a bibia so etimi ayenkoso enti Nananom ene de nsa eto ensayem no sa ena etie we Nananom ena wode nsa ato ensayem no wochia pepe ama bibia akokan yes Nananom edichia kama ena Nananom edi ensa eto ensayem ahanso bia ya januma mo ye adwuma ewo bambo adwuma ko mu no ewo me hu fire service for penny for the post for standard ye de ema wo mo so omo so tina ha Nana edinsa ato wo mo ensaya mu woni yira logical ni penny for ena edi ehia mu no enu ti sa ena etie ade hye ena ehia sa ena etie nuti Nana Sunyani Mahima ene ne dom ena uhuru wo mo no ni short omodu wa bia wo mo echia Nananom so a wo mo efri esom akuhudo mo bae Nananom sremi for ha Kristo for ha ne obi bia nso so a okabia ewo esom akuhudo ni na ena Nana aduru ha wo echia wo mo no Nana Akosua Asor Sika Brayie ya Sunyani Mahima ena uhuru no bia Akoso ama yede abramo live ewo old Boga TV bia edemo efri Dumasua Nana Ayebiafo Jnana na odi dwumadi ni nyina ba ye nuti ana hunu ye hai Nana hofe na Nana awani munyam bebre enti hunu ba bia na odi ni bia sano di amano Nana Akosua Asor Sika Brayie ya Sunyani Mahima ono ene ne hima afo e kana ho bie ene ne hu fu bia kana ho ene de wo ma hofe abeta dwumadi na chi ama dwumadi no aye kama sa no na efe na di sonso na wose nyina ya kamfo na ya reso bia so betumi asu bi ba bia obia ya sha se free bono enko Ghana enka West Africa na enka wiase ama nsan nyina obia hu sampa adibifo nso
ye was oye na yenso yebetimi aka ama abamu na yebetimi aye ama aye we ene ne nananom ahyehye ama abamu yeda mo nyina ase ene ti koso ane ne entina ewo Old Boga TV on YouTube, Facebook and Facebook, TikTok. Yes. Yebuso yene mo bedi komo bebe yodi more interviews and every Dumasua in the Sunyani West municipality. Yes. Yes, right here. Our Sunyani West municipality. I have group akwa Dumasua. And bibia ekoso. Eti nyaka mu bia no so ye bebrem we ekoso na enyo honfo na edi komo na ya tete na ekoso. The presence of the securities have also been felt very well. Sanse obi wo kwa bi and adwumade no ekoso sanse police station yes no wo mo na ebebo abebo adwuma ewo ho ni security so very tight ewo ha no ma bibia ekoso ha no ma ekoso na ne yentina on YouTube, Facebook and TikTok on Old Boga TV na bibia so enkoye pa.